بەڕێز خۆشناو جەمیل ئەندامی ئەنجومەنی سندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان لەگەڵمانە سەبارەت بە ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان. بەڕێز خۆشناو سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان. ئامارەکان ساڵی ڕابردوو 2024 چۆن بووە؟ سپاس بۆ بێچاپێکەفنێ بێگومان ئامارێن ئەف ساڵا 2024 ئەگە ئەم بەراوردکەن دیال 2023 بێگومان یەتکێن بووین وەک پێشێلکاری وەک جۆرێ پێشێلکاریاژی دیسان شێوەیەکی دی هاتیە وەرگرتن یعنی ئەف پێشێلکاریەت سڤکترنش پێشێلکاریەت بەرێ ژمارە زۆر کێم بووە ما پێشەکیە راپۆرتێدا دیار کرد و ئەگەرن کێمبوو ناوان پێشێلکاریە زەورەتن بۆ هەندێ بێگومان پێ هاریکاریە دەستگەهێت ئەمنی یەت قەضائی یەت حکومی لە هەرێما کوردستانê بۆ سندیکا ڕۆژنەمەوانێت کوردستانê بۆ لیژنا بەرەوانیکردنێش ماڤên ڕۆژنەمەوانان بەردەوام هاریکارن گەلمە بووینە بڕاستی بۆ تمامکردنا چەند کەیسên ڕۆژنەمەوانان و بۆ نمونەت بێژم دەهان کەیسên ڕۆژنەمەوانە li bajêrê Duhokê me bi dest veînayne bû berjewendiya ڕۆژنەمەوانî ئەvê wê vegertin ku dezgehê hikûmî yet emnî yet qeضaî hemî evrûke تاریکارن ابروکه جناب پارێزگارê Duhokê jî amade bû kongerê rojnemavanî da tekîdê serhendê kir ku divê rojnemavanî azad bitit karê xwe da û dîsan daxwaziş hemî rêveberiyên hikûmî kir ku harîkar bin gel rojnemavana çi bû lêdwanan çi bû her karekê dî. Ev sala pêşêlkarî sala 2024 pêşêlkarî zor kemtir bûyne yani 45 halet me tomar kirîne beramber هەفتەی سێ ڕۆژنەمەوانە هاتینە ئەنجامدان gelek ئەگەرێ دیژێ تەنگ و کێمبوونا van پێشێلکاریان ئێک شوان بۆ نمونە ئەف ڕۆژنەمەوانێت دەستگەهێت ڕۆژنەمەوانی دا کارکەن یا داگەهاندنە کارکەن gelek şwan عقد tomar nekiriye gel rojnemavanê rojnemavan neşit vî delîvekarî ji destê xwe biket bête şikayet li dezgehê ragihandinê biketin ya duê gelek pêşêlkariyê teng dijî afretan nav dezgehê ragihandinê de afret neşitin bêt wê pêşêlkariyê taybet ege girêdayî bite babetê jinsî babetê sê jî gelek rojnemavana dîtnawa ew bitin ku ev pêşêlkariyê têne tomarkirin bêçareserîne bêguman em wek sendîka me wek bû nimûne ez dibêjim her dê bîzim parêzgeha Duhokê li qê Duhok çendîn keys destxwe veînayne dadgehê da bû berjemendiya rojnemavanê rojnemavan van jimara nizanet em çi kar dikeyn nav محکمێت حکومەتە هەرێمê da nav dezgehê emnî da bû piştevaniya wan lê encam ew e ku ev sala gelek sala 2024 gelek baştir bû rolê hikûmeta Herêma Kurdistanê damezrawekirina rojnamevan زۆر باشە دامەزراوەکانی حکومەت تا چەند هۆکار بوون بۆ کە دۆخی ڕۆژنامەنووسان لە ڕووی دەستگەشتنیە بە زانیاریەکانەوە باشتر بکات ev gazinde heye ji rojnamavana birastî hindek rêveberî hene yanî bîtin yanî pêzanîna nadene rojnemavanan ev gazinde ji rojnemavana ev rûkel kongerê rojnemavanî ev gazinde ji rojnemavana geheşneme ev daxwaziya me gehandine bû nimûne parêzgarê Duhokê û pisingekî berfireh jî wergirt ku bişên careka dît gelvan rêveberiya baxivine ve parêzgarê Duhokê teekîd kir ku hîç yani hiç biryarek neçûye bû rêveberiyan ku bû dezgehê ragihandinê naxwend bêt hindek rêkxistina karî nav ya ragihandinê nav rêveberiyan da bête rêkxistin yani em zanîn rêveberê daîrekê neşêtin yani hemî lêdwana bû hemî van dezgehê ragihandinê bitetin çunku rastî eger bez vê şolê ve bit neşit karê xwe biketin bes pêtiviyet nav rêveberiyê da rêkxistinek hebitin ji bo karê ragihandinê peyvdarek hebitin yani heftiyana kongereke rojnemavanî danin ev gazinde rojnemavanayê teng me gehandine heta me gehandine li hemî dezgehê hikûmî li Herêma Kurdistanê. بەڵێ بەڕێز خۆشناو جەمیل ئەندامی ئەنجومەنی سندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان بەخێر بن.